inyanja y'Ubuhinde. Murabona imvura dukoresha hano mu Rwanda ahandi turuka murahazi ituruka mu nyanja y'Ubuhinde. Niyo mvura dukoresha twebwe mu Rwanda. Inyanja y'Ubuhinde iramutse yumye twabura imvura, twayibura. Ni ukuvuga ngo imyuka yose iva mu nyanja y'Ubuhinde igazamuka mu kirere, umuyaga uhuha, icyotsi cyacu cyo mu Rwanda gituruka mu nyanja y'Ubuhinde. Hanyuma Eliya afunga vaperi inyanja y'Ubuhinde, afunga vaperi za Mediterane, afunga vaperi za Atlantika. Ariko guhera uyu munsi wa none nta mvura, nta kime, ndabitwara. Shyiraho pasiwadi ndayifuza, kode ndafuza, ni njyewe uyise. Ubu muri telefone yawe naguhaye pasiwadi yawe, nkayitaha waruririye, urayifunga cyane, uyifungure cyane, nuyizane fingerprint ihita ifunguka. Haleluya, 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 haleluya. Hanyuma mwaravuga ngo ndagiye imvura ndayitwara kubera waza gukora icyo Imana ishaka. Bibiliya ivuga ngo imvura ihagarara imyaka 3 n'amezi 6. Imvura irafunga. Imvura Abayisiraheli babura imvura, abantu bose babura imvura. Imvura iranga, imvura amazi arabura, inka zirapfa, izindi zibibirano, abantu barapfa, abandi babibirano. Mpamvu mubyibusha yuko mwari wari uzi ko iyo abantu bananutse abagore n'amabere agenda arabura. Mpamvu mufite amabere nuko mwari ni ibiryo, ni imbaraga z'ibiryo. Haleluya, 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 haleluya. Mu gihe kigeze ndashaka gusenga. Mu gihe kigeze Eliya aragaruka, aravuga ngo njyewe ngiye kumanura imvura, nijye ufite pasiwadi, nijye ufite urufunguzo. Araza bagera mu ishyamba, aho umugabo witwa Obadiya abaramubona. Umwami yari yamutumye ngo genda mu ishyamba ushakire ahantu hari amazi, mbatangarize ko niba amazi yari yabuze ibwami mu baturage itari bimeze bite. Amazi yabuze ibwami, amazi yashize ibwami mu baturage yari arimo. Agenda ishyamba ryose akubita n'umugabo witwa Eliya Obadiya. Yaratumvaga haraza Obadiya naho abaramumenye bari abahanuzi bose. Ayo mbonora genda kwa shobuja umubwire ngo Eliya ari hano. Abandi ntabwo byewe cyangwa babica, ndakuze ugenda muri serwakira. Nimara kuva hano ndasanga bagiye babice. Yaramuze batangarize ngo nubwo dutuye ku isi tutandukanye n'abandi bantu. Haleluya, haleluya, amina. Birashoboka ko umugabo wawe adakijijwe, arara akumereye nabi, ari gutandukanye n'umupagani, tandukanye nawe. Abantu b'abarozi bihorakuraga, ariko uyu musore gutangariza gutandukanye nabo barabizi. Aravuga ngo Eliya ndakuzi wowe ugenda muri serwakira, none nagenda namuza tukakugura serwakira gutwaye. Aravuga ngo ndaguma hano mubwire asana, njyewe sindi umusana, asana ariwe. Gutangarize ngo Bibiliya ivuga ngo bazatugarukira ntabwo tuzabagira garukira. Haleluya, haleluya. Twebwe aho dutuye ni ahera, twebwe aho dutuye ni gutware kw'Imana ishobora byose. Dutuye muri otorite Haleluya, y'Imana. Amen, amina, amen, amen. dusa nabo, Ako si tugera nabo, ko nituribo. dusangira ibishyimbo muri busheri, dusangira inyama mu isoko, tugura aho bagurira, alimantasiyo bahiramo nizo duhahiramo. Umwe yaririmbye aravuga ngo yewe ngo hari
ngo bafite imodoka umwaka ngo utagira n'igare ngo ariko ubishaka kuda abantu ariko hari igihe bizasobanuka haleluya 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 ini profile kuvuga nawe haleluya isawa kabisa aravuga ngo hari igihe bizasobanuka bizasobanuka ryari rero bizasobanuka cyane wa muntu twizeye umunsi yahamagaye shimire karabe palaste karabe palastori karabe samari karabe haleluya Tanzania karabe mama batei karabe haleluya karabe haleluya 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 aravuga ngo uwo munsi bizasobanutse twabasaba baba bazamenya ko turi abantu badasanzwe ariko muri hano turahari wateye haleluya wateye haleluya ahabu waraza asanga iri haleluya ni ishamba hateria washa ni wowe akagatesha Israeli urakabarusha eramati hagarike ni wowe n'umuryango waso urabagome none ntabwo baragira ayabona amagambo ufite kubana ntayo fata abahanuzi b'Imana n'abashe bateranye ufata imana urabifite imbaraga niba ari Bayali niba ari Ashera tujyane ku musozi nanjye ndahagarara Uwiteka hanyuma abahanuzi bose uhitamo imana urabifite imbaraga niba ari Bayali niba ari Ashera uhitamo abahanuzi bose bahumeye ku Mana imwe Amina. tuzamuke ku musozi kabure nanjye ndagenda mpagariye Uwiteka uzane itsinda ki muzisigaye zaraho hanyuma rero turahamagara turakoresha ikimenyetso cyitwa umuriro tugiye gusenga Imana yohereza umuriro tubaze ngo amen tubaze ngo amen tubaze ngo amen tubaze ngo amen tugiye gusenga Imana yohereza iki umuriro haleluya Biblia baba bategeka be aha bati nibyo Bayali bari bayizeye Bayali bari bayizeye Ndafashe. Ahabu yari yizeye Bayali yari yizeye Ashera bafata abahanuzi 850 barabatwara Eliya agenda rumwe gutangariza ngo nuko rumwe ubona ugoswe n'igicu cy'ibihamya bikomeye ariko ntabwo uri umwe ntabwo uri wenyine Eliya yari kumwe n'abantu bakomeye Eliya bamubonaga ari wenyine bamubonaga ari umwe ariko Eliya yari kumwe Eliya Polasika babona abantu 850 barahamagara biranga Eliya bamubonaga ari umwe ariko Eliya ntabwo yari umwe Eliya yari kumwe n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera yari akikijwe n'abamarayika itaka haleluya Mavuta. bahamagara Bayali Bayali arakumva Eliya ati nakikikunda ati Bayali kuvuza induru induru yarakukanguka nakiri Bayali kule ati kuna maraso mujaya maraso barafata Bayali n'icyuma bakikatagura amazi aratemba Bayali arakumva igihe kigeze Haleluya. uvuga ngo igihe kigeze Eliya ati murekeraho iyanyu yapfuye iyanyu yapfuye amatwi iyanyu ni ikiragi yajyanye cyane iyanyu yazindutse gutangariza ngo Imana yabo yazindutse Imana yabo yazindutse ariko batari haleluya ariko gutangariza ngo Imana twizeye haleluya iyarya amatwashira iyarya amatwashira
Yego. umuriro uva mu ijuru Haleluya. utwika amabuye, Yego. utwika igitambo, Imana ishimwe. utwika inkwi, Haleluya. utwika amazi, Haleluya. utwika itaka. Haleluya. Yavuze tugiye guhamagara umuriro utwika imbaraga zose. Haleluya. Imana ishimwe. Utwika ibitaro byose bya Satani. Yego. Tugiye guhamagara umuriro utwika abarozi bose ku buzima bwawe. Yego. Tugiye guhamagara umuriro utwika imbaraga z'iturwanya. Utwika imbaraga z'Imana gutera haleluya. Imana ishimwe. Ndashaka kugera ku ijambo nasomye. Icya gatatu yari yarakoze. Yavuze ko umuriro umanutse. Yica abahanuzi bose bapaya 840. Abaja ategeka bati ntihagire umuntu n'umwe ubacika kose mugafata aragufata. Izo mbaraga z'abadayimoni nyuma y'uko umuriro umanuka turazica zose ari muri bugenzi arazinika zose arazica abikira ku mugezi gishoro n'uyabikira. Icyakane Eliya yakoze azarivura. Vuga ngo azarivura. Haleluya. Amen. Eliya, haleluya. Haleluya. Eliya azarivura. Imvura iragwa. Mu gihe imvura itaragwa abwira Ahabu ati Ahabu, abahanuzi ba Bali bamaze gupfa, nonaha jya nywa kuko mu kanya kugwa imvura idasaba. Abati jyewe ndi kwiyumva. Yaramaze gutuma umugaragu we Jemudari ngo arebe ku nyanja aritegereza. Yego. Bibiliya ngo abona igicu kingana n'ikiganza cy'umuntu. Yego. Arabimubwira arabataha aha nutangiye kuba ngo ugende imvura yamunyaga. Ndi kwibona nayizanye nijya ufite urufunguzo. Yari afite password rwa rufunguzo bakubwiye. Haleluya. Yari afite kode, Haleluya. yari afite urufunguzo. Amen. Uyu munsi hari urufunguzo Imana yari ku buzima bwawe. Haleluya. Reka urufunguzo hari urufunguzo Imana yari ku buzima bwawe. Haleluya. Bavuga ngo amen. Amen. Bavuga ngo amen. Bavuga ngo amen. Bavuga ngo amen. Ahabu ngo aramanuka Yego. afata igare arirukanka. Imvura iramucucuma. Haleluya. Imvura iramunyagira iramutosa. Kere Eliya ngo agende mu muyaga aba arasimbutse muri serwakira amutangayo. Yego. Imvura iramunyagira. Umva rero mbabwire ahantu ho ngeze sasa. Ahabu yatwaye amakuru atari yo yabonye. Yatwaye amakuru mabi. Aho kugira ngo agende abwire Ezebeli amakuru meza ko imvura iguye, ahubwo yatwaye inkuru y'incamugongo y'urucanege. Ntabwo yatwaye amakuru avuye ku muhanuzi. Kandi aho kugira ngo ajye gushima Imana ati mugore mwiza imvura iraguye, ntabwo yatwaye. Reka da yabwira umugore wa Ezebeli uzi icyabaye? Eliya ni umugome. Niki? Yishe abahanuzi babo bose yabamaze. Umva amakuru atwaye. Umva amakuru atwaye. Umva amakuru atwaye. Aho gutwara amakuru avuga ngo mugore mwiza dushime Imana iduhaye imvura. Abantu bari babaye amagongoro, inka zari zabaye amagongoro, none dushime Imana imvura iraguye. Ati mugore mwiza Eliya ni umugome. Yishe abahanuzi babo bose yabamaze. Kamabwira Ezebeli ngo tubu ati uwo mugome ndamwica. Amutumaho uwo mugome ndamukata ijosi. Uko abahanuzi bishe niko nanjye mugiye gute nimumwice.
kuririmba. Eshenia ni umutekano mwiza. Uyu haleluya ni umuntu mwiza. Mwarimu ayobora neza. Mama pasiteri asenga buri wa gatanu. Reka da. Suko bazavuga. Bazabati mwarimu ni umupagani. Mwarimu ni umugome. Ni umuntu mubi. Amakuru kuvuga. Bavuga atariyo. Ntabwo bashobora kuba ati wenda Imana izamugira neza. Babaterekana uramuntu. Ni umutindi. Uriya ni umukene. Uriya yawe bavuga amagambo mabi ku buzima bwawe gusa. Ibi cyane ki? Niyo bakuvuga. Yaba kuri wawe uramukene. Yaba we umupagayi. Yoba yimuye umutindi. Nayo makuru mabi bavuga gusa ku buzima bwawe. Ukababwire amagambo mabi iteka ryose akujyana mu cyanege. Haleluya. Sindiba mubyumvise. Amagambo mabi iteka ryose akujyana mu cyanege. Amagambo mabi agusunikira ahantu habi iteka ryose. Amagambo mabi atuma uta ekiribe. Amagambo mabi iteka ryose reka mbwire. Dani ngiye gutuma mvuga amagambo. Umunsi umwe ndirimba muri korali. Nta kindi bambonagamo umukene. Nigeze kubera amafaranga 50 ya esansi mu kwezi. Ntabwo babashaka esansi ya tisheke. Burasanga mu kwezi. Ukwezi kwa kabiri sema naura. Ukwa gatatu sema naura. Amezi 10 sema naura. Umwaka urangira burasanga. Abayangahe? Magana 3. Umwaka wa kabiri sema naura. Abayangahe? Cyane. Bakora inama muri korali. Ntabwo batwara n'umunya masengesho. Reka babati umutindi. Umiruka. Korali. Gafifi. Toka. Ujike. Bakora inama kunyuka. Zize icyari banakibaza kukizone. Cyari barakizone. Bajya kwiyukana. Cyakoze hari abantu b'Imana bibwira umumama umwe twasanaga umukecuru witwa Nyirabatoni n'ubaracyahari ahagaze imyaka 20. Najya mu nsengero igaburo ryo kwibara ko nawe bavuga ko pewe yamusengero bara abakecuru batatu ndabivugiye ara mwana wanjye muza muri kwari zara gutangira nangahe ni cyabiri abarakiba yagitwara tutemera abantu bagusubiza imbaraga ibi cyaneke abona amazi bawe ni bacane Imana bagukuraho umusingiza ryaje. Imana ikura abakiri cyane giye umunsi kuzima bwawe. Irumira urapfuye, muri umutindi, muri umukene, niba kuvuga amagambo mabi. Tenda. Abazimu bashe. Haleluya. Eliya bamuvuga ibicyaneke ahabaje kuvuga amagambo kwa Yezebeli. Amuvuga amagambo mabi atwara amakuru atavuye kuma. Atwara amakuru yo kumukinege yo kumuserereza. Yakwiciye abahanuzi. Kababwira. Hari igihe amateka dutsikamira. Amateka. Musa amateka. Iwanyu ntibigize abashaka. Iwanyu bapfuye nabi. Ntabwo washingiwe. Iwanyu barakenyuka. Amateka. Ndashaka tuyasezere uyu munsi wa none. Niba wari batarashingiwe, abantu uzabyara bazashingiwe mu izina rya Yesu. Oya, nakarande. Tuyisezerera. Tujye kwisezerera. Niba iwanyu barwara hasi ngo ntayo uzarwara mu izina rya Yesu. Niba narimo nishokemo. Izo nizo iwabo. Niba barwara diyabete, safini, ibyo birabareba. Taka, uyu munsi uzagusengera umubiri wanjye ukaba muzima. Kwa ngo amen. Tukumwe. Sisi mama kutubali. Niba wani bapfe badakiza ibyo birabareba. Ndashaka umukire n'abana banjye. Ndashaka uyu munsi twiyamure imigenzo yose ya karande ya kera. Uyu munsi Imana yongera kugaragara kuri twe. Izina rya Yesu.
Yes. Kwa sababu amen. Amen. Kwa sababu amen. Amen. Kwa sababu amen. Amen. Kwa sababu amen. Ndashije kugira ngo dusenge. Eliya barabimubwira. Baramubwira ngo Ezebeli yavuze ngo arapfa. Ibyo bamubwiye Eliya byahise bimwibagiza ibitangaza yakoreye ku musozi Karumeli. Wari uzi ko amagambo mabi bakuvuga ahita kwibagiza umugambi w'Imana. Wari uzi ko bakubwira ngo urapfuye ukabona urapfuye. Wari uzi ko bakubwira ngo urumutindi ukabona ubaye umutindi hariho. Uzi ko bakubwira ngo birarangiye ukabona ko birarangiye. Usiko bikwibagiza n'imbaraga z'Imana yigeze gukora ku gitangaza ku buzima bwawe bikibagirana. Babiribagiranye kuri Eliya. Bibiliya ivuga ngo Eliya ariheba ngo agiye gupfa, yibagirwa Imana yazanye umuriro ngo agenda urugendo rw'umunsi wose mu ishyamba. Siko twasoma ngo agenda avuga ngo jyewe icyaruta ni uko napfa, yisabira gupfa. Ubu hari abantu bari aha ngaha bisabiye gupfa. Hari abantu bari hano abaririmbyi bose murajya mubareba. Kenshi umuririmbyi aririmba indirimbo n'igihe arimo. Igihe arimo niyo ndirimbo aririmba. Uzaza ryari Yesu ko ngukumbuye, uzaza ryari Yesu ngo nduhuke ibiruho. Umva nawe hata ibibazo nayo uyu munsi afite imodoka imwe, umugore afite indi, afite iduka hano, afite irindi, ntayo aririmba. Uzaza ryari? Nta mashini agiza, nta mashini ntakeneye. ahita yindura ngo aho ugeze Tegereje ukora mana mbaye gushi. Nibyo nizo bitewe nizo haleluya n'imisi. Hari igihe n'igimageramo ntajya kuvuga ngo mana tuyimana ivuge. Nasema imasegere nta mashaka Imana ivuga. Nashaka Imana ivuga icyo se kubama tukajya mu ijuru. Nitujya mu ijuru ntabwo ari busabe. Arifite ibibazo byinshi. Hari abantu basaba Imana kuvuga kubera ibigeragezo bafite. Tugarutse umunsi w'Imana buri munsi kubera intambara. Imana nivuga turigira mu ijuru dupfa safini. Ibindi rero biragaragara. Ariko reka mbabwire. Eliya ngo yisabira kugira gute? Gupfa. Bibiliya ngo atamuze igiti cy'umurotemu. Iki giti cy'umurotemu bagifiteho amakuru abantu basomye cyane Bibiliya. Baba ngo cyangwa mu ishyamba cyataga amarira buri segonda. Cyataga amarira murayumva? Amahakama. Kandi amahakama yacu yaricaga yari uburozi. Iyo yakugwagaho haba ku kuboko, haba hano, haba ku kirenge, warapfaga ako kanya. Ngo akijya munsi araryama aranasinzira kugira ngo amahakama amugwaho apfe. Mu yandi magambo yaramaze kwisabira gupfa. Nako yavuze yavuga ngo kubaho bidutira gupfa bidutira kubaho. Abana babaye kuri ntabwo ni byiza kuruta pasogokuru. yego Jewe ndi mubi, jewe ndi gafifi. Jewe ndi chalete. Hari igihe ibigeragezo bitabwe no kubaye mubi. yo Uyu munsi ntabwo uri mubi, uri mwiza. ni ukuri Bavuga ngo amen. haleluya Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri ni. Bavuga ngo amen. Bavuga ngo amen. Bavuga ngo amen. Umva niwe ako kanya yamwe cyane munsi y'igiti cy'uburozi, igiti cyica. Imana kuko ifite umugambi kuri Eliya, amina kuko Imana ifite umugambi kuri Theo, haleluya kuko Imana ifite umugambi kuri Haleluya, kuko Imana ifite umugambi kuri Eugene.
Manishimye. Haleluya. Imana ivuga kuri Samweli. Abona amfashe. Amina. Haleluya. 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 Kuko Imana ivuga kuri Dawudi. Mafuta. Kwa sababu amen. Kwa sababu amen. Kuko Imana ivuga kuri Shagizina yao. Amina. Manishimye. Abantu bari gukokera. Kuko Imana ivuga kuri Shagizina yao. Kireri babazi tayari. Yego. Ifuzo urupfu. Haleluya. Wanavuye ku batayini bagize ubuzima bwawe. Uyu munsi urufunze. Iramuhagarika. Iravuga ngo baho. Amina. Manishimye. Ifuza ngo ki? Baho. Ifuza ngo baho. Mwachari anasema mata. Kwa sababu amen. Amina. Kwa sababu amen. Inavuza ngo urupfu ndarufunze. Urupfu ndukuyeho. Urupfu rugende. Yego. Urupfu rupfe. Urupfu rupfe. Ariko rupfa. Yego. Manishimye. Ihagarika amakakama. Ihagarika amarira. Ahubwo icyo Imana ikoze mbere ngiki. Yego. Iravuze ngo Eliya umugaragu wanjye. Yego. Ngo imwohereza marayika. Wohereza nde? Wohereza nde? Marayika. Marayika amazana umutima. Yego. Haleluya. Manishimye. Amina. Ngo umutima utaze kumaka. Nasimeme negatifu yo. Yego. Kimwe n'Icyongereza n'Amayisomye yambwiye biriya negatifu yambwiye ngo yazanye umugati. Wivumbika ngo mabuye ashushe. Yego. Wivumbika amabuye ashushe. Biriya negatifu niko yabwiye. Wivumbika amabuye ashushe. So Bibiliya y'Icyongereza irambwira ngo Imana izana keke. Wishyira amabuye ashushe. Ariko igitanga Manishimye. Some Bibiliya yera irambwira ngo izana umutima. Manishimye. Izana kawunga. Haleluya. Kawunga irayiteka. Imukoraho ngo Eliya, Eliya, Eliya. Kabuka. Manishimye. Eliya kabutse. Haleluya. 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 Amukoraho babazi, babazi, babazi. Babazi barakanguka. Haleluya. Ntabwo turi kwa Eliya ubu ngubu turi kwa babazi, turi kwa Samweli. Samweli barakanguka, barebye ku musego. Bari ku musego. Bari ku musego. Wasanga kawunga. Kawunga itetse. Ku makara. Reba negatifu nasomye, iramba ngo hane kabiri k'amazi. Yego. Biriya nama ngo ni agacupa k'iki k'amazi. Manishimye. Imana ngo Eliya ntabwo uri bujye gusa, Yego. urananywa. Yego. Eliya baricara. Haleluya. Kaza kwa mbele. Amina. Kaza kwa mbele. Amina. Eliya baricara afata kawunga. Tuko. Kawunga arayifata. Arayihekenya. Arayirya. Amaze kuyirya, Yego. bafata agacupa k'amazi kabiri k'amazi. Yego. Haleluya. Eliya aranywa. Yego. Ariyongeza. Yego. Manishimye. Eliya aranywa. Tuanze kwa mbele. Amina. Tuanze kwa mbele. Amina. Bibiliya irambwira ngo Eliya arongera arasinzira. Yego.
ifunga iki? Imana ifunga iki? Ivuga cyane, Imana ifunga iki? Haleluya! 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 Imana ifunga urupfu rwazanye n'abantu. Imana ifunga urupfu rwazanywe n'abarozi. Imana ifunga urupfu rwazanywe na Satani. Ubuzima bwawe Imana iguhaye ubuzima. Ariko Imana igufiteho umugambi. Izina ryayo. Dufite Imana yumva amasengesho. Dufite Imana yumva amasengesho. Iyo twizeye irakomeye. Iyo twizeye irakomeye. Dufite Imana yumva amasengesho. Dufite Imana yumva amasengesho. Iyo twizeye irakomeye. Iyo twizeye irakomeye. Ucuranga agashaka bakaba uretse haleluya 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 uretse sita. Amen. 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 Imana ifunze urupfu ku buzima bwawe. 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 Imana iguha ubuzima. Haleluya. 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 Imana igufiteho umugambi. Ku buzima bwawe. Imana avuye gufunga urupfu. Eliya ifunga urupfu ku buzima bwa Eliya. Imana ifunga urupfu. Ifunga urupfu. Iyi mugaruka bwa kabiri ngo marayika aragaruka. Gakangahe? Gakangahe? Asanga yarasinzira mukoraho. Tuka! Eliya aracuka. Asanga Eliya ku musego. Ari umutsima gahunga. Irahari. Eliya aricara. Afata gahunga arayirya. Gahunga arayirya. Gahunga arayirya. Afata agacupa k'amazi Eliya aranywa. Haleluya, haleluya. Nabishime. Eliya arongera aranywa. Yego. Harahebwe cyane. Eliya arongera aranywa. Haleluya. Nabishime. Ariko ni mukomere Imana amashi. Nabishime. Komera Imana amashi cyane. Haleluya. Imana yawe yacukuze ube urugendo narure. Imana yavuze ngo kora Imana igihe kiracyahari. Imana ikoreye kubaho. Imana ikoreye ubuzima. Imana ikoreye kugenda. Genda. Genda. Imana ivuze ngo genda. Imana ivuze ngo kora. Imana ivuze ngo shikama. Haleluya. 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 Bibiri irangira ngo ima iyo nda wayigendera iminsi 40 n'amajoro 40. Imana iguhaye impamba. Amasengesho. Imana amasengesho. Imana iguhaye impamba. Amasengesho. Ibiganiro. Imana iguhaye impamba. Haleluya.
Barishimwe. Haleluya. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Haleluya. Haleluya. Unasema Elia mwanachuka raja arama milioni igendera n'isi mirongo n'amashoro mirongo mwagera ku musozi Horebu umusozi w'Imana. Uyu musozi wa Horebu uzajya kuvuga iki? Ni umusozi w'amasezerano. Haleluya. Barishimwe. Ni umusozi w'iki? Amasezerano. Ni umusozi w'iki? Amasezerano. Haleluya. Ni umusozi w'iki? Iyi Horebu ni umusozi w'amasezerano. Hari amasezerano Imana yaguhaye. Hari umusozi wawe Imana yakwemereye. Imana yaguhaye. Hari ubutane. Ugeze ku musozi w'iki? Haleluya. Barishimye. Haleluya. Hari ibintu bitanu. Cyangwa gusenga Imana ibisobanuro. Icyambere ugomba kwakira amahirwe Imana iguhaye. Haleluya. Kwakira iki? Amahirwe. Kwakira amahirwe Imana iguhaye. Aye. Icya kabiri ni ugushyira ubwoba. Gushyira iki? Ubwoba. Uri kugishyira ubwoba ku izina ryanjye. Aye. Icya gatatu kwerekana kwizera ufite. Haleluya. Ufite kwizera kungana iki uyu munsi? Icya kane kwakira ubutumwa bw'Imana. Haleluya. Kwakira Yesu abana nawe. Icya gatanu gutera intambwe kuri iki? Gutera intambwe. Kurikira. Haleluya. Haleluya. Hari umusozi w'Imana Imana yakwemereye. Hari umusozi w'amasezerano Imana yakwemereye. Hari ubutabazi Imana yaguhaye. Hari amasezerano ufite n'agahamya. Imana avuga ngo Barishimye. Haleluya.